Sam ne se zaleteti, Filip. A few moments later. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Ura je v bistvu 20 do 7, jaz sem čez zalima, čeprav sem že kako uro po koncu. Najprej letim po svojega sina, ura je pa 20 do 7, kar pomeni, da bo to Mission Impossible. Zdaj, če je četrtek, kar zame pomeni sred tedna, pol pomeni, da združiš službo za zabavo. To pomeni, da se bom poleg službe danes združil s svojim sinom pa svojim poslovnim partnerjem, Filipom. Najprej gremo bo Filipa, potem Filipa naložimo, ga pofotkamo, rad neki fotk za svoj Instagram, potem pa letimo v bistvu na eno predstavitev Opla, ki bo tokrat na Bledu. In jaz upam, da se bo vmes naredilo vreme. Ja, zdaj smo pobrali tega modela. Sam ne se zaleteti, Filip. In zdaj gremo na predstavitev Opla Crossland X. Ja, moj. Speme. Da ni to bilo, spil, ne bi se enega zbil v isti bok. No, dej no! Rej, BTC vodnik je spet noter. Proklete BTC-ovske, skozi to odlagajo sem noter, rej. Standard, nikoli ne ve, kje ima kaj. Kje je Žan? Aha, okej, tukaj. Ja, v zadnji imamo ga. Jurassic Park. Dinozaur levo. No, zdaj smo v Garden Village in tale Garden Village je res cool Garden Village, ampak danes je vreme bolj tako na Franjo gre. A ne? Bolnica Franja je tole. Zakon. Le to. No, zdaj smo prišli na predstavitev. Manjka, ni začinjena dosti. Ne vem, kaj ne bi to pomenil. Ne vem, no people, I guess. Breaking the rules.